my Ghana TF for Musun for Adwenepahene aka Enkrata Mukin Kon aka Fufukin aka Bema Yemfa na yire enim enyefom aka Mitua na omatiem Mr. No Pressure. I wish you any day kwaso baso no share video no ed amame na yewo ensem kan ye kakra efa ye papa Hopeson Adorye ne nsem a am say aba Hopeson say MPP for ayede apamo no just say ya na me to dem na say trans na adwene no be hu a we say Adwenepahene de oye prophet Adwenepahene prophet say can nsem a we better we ka say aprante we adan na say ahoye bi na say bi ani bre bi ana say bi adan da bi asema me ba media ne me nyame na so am say me media no so nyame na so ma me say me media no so na me fa sempa no emble mo se da manfo asofofo bi mu na konfo bi mu na ma mo de entrosem ne enioma dwa manfo asom no nyame na so ma ye se fa sempa ne mre o se be Hopeson wo se ye se ko support obi na wa support ena omayi wadi wo se wa nu masem na da ho wo se ye yi wadi ya ma letter o letter krampo ye dai da ho o letter ye da da came Mr. Hopeson me catch you say enya support onko support obi ena ye yi wadi eye o yiri ntia o yiri Gifty Adorye gospel musician enunti ena ye yi wadi omo bo woto ache MPP for bo woto ache o Hopeson but sabi efutu de bre wo no wa mo wadwena anko sa side ho do yire ye no ko bia ni problem ba na se ka o yire edwene se wo pe di bre wo pe position e o ba bi eye ku e friend MPP bukulo party o me bukulo esen MPP mi hu bi da e be kan okra da kire mo also Hopeson na da oto awusu where dirty worker o ye wo se wa broni issues ho dirty works se wa broni issues ba yi o ye fa ho nka se be ko bofo mani nto na sana na ado ho adente na ado ho na wo se yi wadi na ado awo akon ama no na ado a o Hopeson wa kon ama no ene yi wadi enye sa ne wa no Hopeson o se o yire wa gospel musician me bien sem bi so a kire wo ne o yire Gifty Adorye ye pena sem papa but o yire wanti afutuo na se ka o yire ede obuo na ni de ma wo ye mre bi a o yire eba abonten ebe ye an be huru amanfo a ena wedo ni to ena wedo na fuso omoko set kakra onye se Adwenepahene ba abonten ebe ka se Mr. Hopeson pe kwan bi faso na no yire enkasa because ono yire enkasa ebedu mre bi no wa hwe ya omodi tuntum ebeda na ofufuo be ka sa asem se de kirewo nese sa atana se ka o take action ni nyina kire wo yire san ba abonten ebetwitwa mpoa bedidi atem be kika asem bebre me kire wo yire se omo na wo so mo nkoboko set omo na wo ka kire wo so mo konko ye omoto no wo de wo to ebe yi obi ahi no wo de wo yem flat ebe yi obi ahi no saa nipa no wo bonyom te nipa no enkono nkonko tie wo nyom MPP for no yire ntino mabo wato wo Mr. Hopeson me ka kire wo o yire de noma na wo yire ye no se ka wo mpesa di bre na enka enfo obi ahu but na se ka wo yire so de na ni to na ko jai sa ne na oye o social media no obeto ba be born life kama but as a hurobi eni as a twetwi bi o se na ko pe MP wanya no ensembe ne ba abonten omode be gina o yere so meboa se wo yere ho hinti ena o ma anye de o ma vote ama o ma to afa ama Mr. Hopeson sa politics na mo ye no se wo wura na wan take extra careful enya de ba bia apeso okọ no obedru da on nanado bedi akunya so enyame o nyame ene ma nanado ebedi so no
because atana Ghana for so mabre but ke mananado ebi obodi su bia be 6 months bia ebi akoma ato ama no sana Ghana for su mate oh MPA pre ye no one say oyire eno bia oyire ye nti no o ma anto afa ama at the end no o mo san be kaseti ya wo say ena wo no oyire unyanya position po no unya position po no ena oyire eye sa anwoma no unyanya position po na monte ase da bi monte ase adwenpahene me sa anwoma na eba ne nyina no Hopeson wa bre o party ni mpa ne kwase ke yi na di adentina the same party because way it doesn't make sense. It makes sense. I say more party for na some no mo na say the same party ni mu a we see me do Canada Japan, we see me do Baumia, we see me do can say Alan Cash, we see me do we nti adentina me wo madwuma me ye all party ni that T-Rex e ko ba bia no Hopeson omo de Hopeson na boy MPP party me ka kire mo Hopeson Adorye omo na boy MPP party ni adentina me kasa that work bia ni a Mr. Hopeson ni mine wa breye pa Hopeson abre party ni ntafe na Hopeson we ka kire Ghana for say still na na ebedidi na so obi anga say wunidi o obi anu wa ka say wunidi but ebia first no the brebia na kita o Jubilee House utimi wura ho aha utimi wura ho enen no yeyi wadi no sa ne ma no o metete so adwuma mpo aka wo bedidi ama wo sa kwa no yese wan go support obi meboa ene yeyi wadi na wadwena kwa akira check say tam na wo yede begina social media na o ye concert na sabi MPP to na say minister bi to na wo no pe wasem na minister bi to na ebia de o yede eye no onu mpo no sabi oba wote no ho no ana sabi oba wode ne te no eso be kas boye ntinese ye de ana sabi aso bi ne to de a na so onye nipa na ana so obi afuso a onye nipa na obi a wunim se Gifty Adorye wunim se wukunu Hopeson Adorye pe position na ma me panyina wo say gospel musician no obonwom se nipa entiensesa no wuti begina ho ebe pupupu to na wakoye oso to waye enkasa bi to waye kokoye kra de ya fa meje social media emesre obi o enye fitness na akoyo enye hard working bia na working yo nye workout bi na working yo one treska amye da ye oto ti Ghana for se Ghana for agimi sa ankofo no mo parliament o nyina no mo nyimi yo o mo be se o mutirim se Hopeson dirty work a waye nyina no enuma bia Hopeson wo yere eye adeketua bia yere ye no o mbe gina so etina no oso mo be mu da kofa nti wa wutie bi no se wadwemu wa anwina nkwa akira wo ntima seda o mo bo mai wetu ho na che ye no sa ansem we no ebedidi yakache na che wo ebedi batu se me no memenya sa politics no me Adwenepahene me fuma koma enkodi politics achi da never and ever politics omuna omoye dirty work Hopeson oye dirty work wonya ska bia mfirimu Hopeson dirty work na waye no yedna ye boy yedne kwa at the end no hwe Hopeson pa wo ban panyimfo no mpo no wedom da ye no na wa wo so ti social media wo so kasama MPP wa ti social media wo so kasama NDC uti social media na we dede ena na MPPO echina MPPO ena NDCO echina seyo na do akoma edi achire na wo jatim the die opportum the die e wo video ase na akufo adoba eto na o enjoy better life ko school akese mahama bato no enjoy better life na wo to na wo na di we the work e ba ye Baumia yayi yaka so resign debi nti Hopeson kwan fa so mudi yi wadi no en fa papa men fa so tirimu da se bia obi akọ support no o mu da gina so gina so ya bo wato nti ne e pad ketua bi no mu da gina so ne ama letter no mbo letter to wa chepa letter no da bia no mu change date da bia no mu change date da bia no mu change date ne e bo to owa mo se fa letter na manana o mo se mo tum boase Mr. Hopeson me kai wa de bi sa very day na o yere Gifty Adorye ba abonten
ebe woso no to ebe sere Ghana man ni nyina no ema amwo Ghana no saa tam no na komo pede yi wadi ba saa tam no so de yi wadi a Ghana fo ebe ka atro mo se omo anya ade enu nti omo poso saa lete no omo bo lete nto wa chepa ye no nsem a ye ebe di akache no nya se kuma hu ba me adwopan no me ya na saa mo politics no ya me pesa me de me hu bagim saa politics no because politicians are friendly to omo so all them die Hopeson nti se wo ti akire ba bia a wo hie omo na do akoma ekodi akire e de owura nyine ko hyemu a Hopeson mpo oban omo no them die no so hu them die no na ko do mo ntwe mprom ko opposition ana mo ntwe na ka enru ba bia ana mo ma niska bi na mfa ko mo mfa ma no onye eye enso wo hu ni nyina ne se ye papa wanti afutuo social media no enye so bi ba de gaga na Hopeson ye mba pa na Hopeson Adorye na dendeda bi o enu enko ba bia o me pa bontin be ye video betu fu se papa nipa ani ebrew dodo ani sa de osonta krache ti Mr. Hopeson ye wo yere a wodi wachi no onye oba afon nti no ntinu kura nipa ni bebrew first of all wasa ma wo yere akwakoye ne to ene no nofo asa atwene ye musrade eno so da ho wo yere wasa gospel musician wasa ba bonten ebe huru nipa na owia okoso microphone mu ekoto nwom se nipa metie na aka so bedo because eno bi o wa e bia wo Hopeson wo no bone awayo but nipa na wodi wachi no our friends wo yire no saa ne wa bia nipa na ye no ebe ma mpanyifo no moto no so no ebe bo wato ti ase asembi safoa ebie asembi pono ti no mo pa pa na si da se wuti o mutimi ka so o me support ba omia nti yeyi wadi e de be support nko na wo nko Hopeson ekita wo ti o Hopeson Adorye e de be support na wo nko de kita wa wa fa support eye ba omia yetimi sakewo na de ba omia oye president ba omia oye vice o nti so be presidency na e by force chenchina support no enye by force nti adentina omo wanche ni nyina no yenkoyi omadi omo support ba omia ni nyina yenkoyi omadi na wo nkwa na ibeyi wadi nti na me ba bontim be bi atwam betuufo ka chiro so papa mo ni na ho bebu be ebe na mbebu wo but wadwena anko ho because him say o da to ho ade chinya na wo yira san be gina ho no say tro chase no di atem ana me ena me ye wei ena mo bi anfa me video mo bi anye sei ena mo bi anye sei Gifty Adorye na wo kan na se ka kaka wo se mo bi antie menyo Gifty Adorye na wo ka san asem na to na abu afu ho no se wo ye mo bi nya e kan se content no na ni kwa se ka san asem no because sa no mo ni nyina no o mo de delete ya okunu me ka kire wo wonu mo nsem bi e pia bonte no enu nya ka no mo de delete ya okunu because it doesn't make sense say wo okunu e support obi on support ba omia nteyi na di dabi ye bo no to wa che na o mo hwehwe no da fe na time aso once a do sawabro ni issue no so no Hopeson edi nya agenda Hopeson nya kan say akwanya ben na nado mo tie nie pa sawabro ni issues na bae no Hopeson ena na wo ben na nado bibia na Hopeson di na da so bibia na Hopeson satem nyina so no mo bo Hopeson ato ho kas na wo pese bibia na ben na nado o MP kura akopekura ya anto ama ti bibia wo ben na nado so on the way a omusitie nti nipa no mo twahia na o party omo ho a omo angasa kromo ndo omo ho party a omo ho a omo angasa no omo ndo omo ho like what people say ye free party na ye beye eyi e kan say na ye beto aba na wei montem ye pa ye beto aba sa very day na mu say MPP for why bo huna we post to and for baumia na we are supposed to
I'm for Alanchamantin. Never I post I'm for Ken. Me say what? What a disgrace. What? We can moye na kokuam. Kokuam na moye. Tina se mo pa kire se me pese me kotoma Alanchamantin. Na wo opese kotoma eba umia. Na so pese kotoma eye kan se kan Japan wa. Na me to ema ba umia. Na ba umia ewini a. That means say mempe kan Japan asemo. That means say mempe Alanchamantin asemo. That means a true sadana MPP ni NDC ekojina. Why na meto ama no? Because nipa na me prasem so obe take lead e part na nim no. Wantimi ama. Na se me ni ani je bia sem koto aba ama Alanchamantin. Ti sa very day na. Also mo politics no. Tina me pesa me de mo wura politics no. Because me kasa me wura politics no a. Me metro me aboa ne kwase o. Me de mo ko deep. Una also ko school aduru hen ukuta law e ka certificate said den asam me ka to form no wan ka sabo say yes abrante no o ka sa wonyansem abrante ne ka asem a to form na apai because we a group of people group no munyina mo ye prayo tio party no edini e ba ko pe NPP what I say mo ye praye ese praye uyi ba ko a usoma na abu ukabo a emu mwanga se motete montem dada e o party nim bele na obi wa abonten so de ne do abe support mo we so le na opposed to Kenya Japan we so na opposed to Alanchamantin we so na opposed to we say I'm for Ken I'm for Baumia I'm for this disgrace mu gum ho anim ase enim guase me hu sa dana me very disappointed e wo sa party nim na ese saa momo kra na mo chicheche mumu nti Hopeson no mbo Hopeson to ache ba Hopeson ani ana ho Hopeson Adorye ani ana ho e wo saa no ma no na se kasa ka Hopeson Adorye e stop na yire no once kanene ka Hopeson ko mu nhye nya de bia fa nyina so fa nyi wadi o me na me ka che secret no enye obi a wo ko support nti yi wadi o da bi na se ne e ka omo se Kenya Japan ho Alanchamantin ho e kan se Baumia ho adentina Hopeson omom post to social media yi omom kasa ma MPP omom wo party ni mu no kra mo ko twahye a we kasa mepe we asem ane yen sake omu nyina na wo nkwa na ko sake o because of say enoma na wo yen ti social media na wo ye no o sa fa no gospel musician no eno na edileti awo no so de be kwa adwendwemu a na o kasa constituency na wo so no no mpa wasem pa na mo mpa wasem na o mpa wasem so mbeto aba na ma batam na mo ye campaign na wo ye koto ma na wo ye saatam onso ba ye be ye saa ne mo be dan no ho a na pa omo de tuti awo omo tuti awo wie na na beto abonte se wo yiri nti nyom de ti awo nti na se saatam na se ka wo ma wo ye eno bi wo ho a he mo no ye de ye o media no so ntenim ne yakro ye o media so nim ne yakro so ati ase ade bi wo ho a wonim so pedi bre bi a ye ma bontin ma ye yire ma ye sa anyoma no anase be ma kroma me adwopan na me politics me no me adwopan me ko pe obi position obi abi nko yese me ko yese ntino me fire na me fire me fuma ni nko to politician bi so dabi nyese da bi ado be boy on se Hopeson dom de oye ye do aye boy wa MPP musa do aye boy upon dirty works a waye nyina de na omo da ye wo on the Romodayo. Next time, a baya dissuade Eda Mobibia, say politics, Yamfia Kuma, any actually. Yamfia rain in a congo shim, or more discan. It's Debentina, Nanado, entity for the Nancy forms and other Hopeson wire day. Sabi Canado profile interest Sawabu in and buy, you won't defend anymore. But also, you know your money. Omunyina your money. That means and no be a cocoso no. Hwe Hopeson. All na send the way na man for your videos e fa yere ho. Na enye se do mo trend ne kekewu. Na ye ball punum. So yere ye program. Hwe skin tight bia as a gospel musician.
hwa wo yere wo ono ankasa ye ne concert hwe skin tight bia wo share ya ne mpokua ne body nyina yi so se green gospel musician awo bonyum so obi ensakra na wankasa bati obi sintidua tenie pa nyese bi atade a wahye no obi sha atade obi wofo bi akosha sa atade na enye boni o ba wo Gifty Adwenepahene wo sha sa atade we ebeti obi sintidua na wo bi asa kotena bible ho apiem abetro nwom se obi nkoto sa na ya ade chuzo Hopeson sa no mani nyina no na se wo no ankasa no untimi control eye wo yere no me ka asema kire wo pa because oye making statement bi say ono de ti ono de on pebe meska onye se ono de oye na dwuma ti na say untumi control yere because of say oba no so won sika na say na wo ye oba na wo sika ti be man timi enkire wo say oba we a wo ye nye kafo ni two Hopeson bra Hopeson abre but rather no ono yere no ono penetrate oye Gifty Adwenepahene no o penetrate to ba Mrs. Adorye bokoset kakra na amanfo ye mu hyehye omo na ebe hye mo na pressure na den na wo yere ebegina social media na wo ye saa nyoma wi uwia osimi pedibre na ne Hopeson na unyanya MP mpo na wo yere we na se ka Hopeson Adorye omunya vote ma akoye MP dia na ka wo yere mi donyame nka nioma be sisi wo social media so no enka be ano be hedin pa Hopeson we eya dia bone ebo wo punu mu no afei na onyame anwo se wantie ti nyame de by force abie opunu no be ka asema kirewo nyame de by force abie opunu no nti mo woni na ho enye ye bedidi asem obi no be ka cho se komede but ebre na wa bre no won se ebre no eya ye kwa obre na wa bre nya so obre na eya ye kwa Samson na ho odin nyina no oba na twitwa ntimi ta ti wunim se ba bia wo keka kono se wo pedibre bia ese na obi wo ho a utwitwa so ena obi wo ho a otete so na ko bia wo pe MP de unyanya MP mpo hwede wo yere de wa yere kasa kire Ghana fo hwede wa wo yere eba social media be ye nyina wo yere me penasem pa nti be bo wo prum be kire wo se Mr. Hopeson me Adwenepahene no me ka no credit kire wo ntina me no sa politicians me fa me nko hye we da bi me nya sa ho hye no because aba na sa na no credit wa ye ntimi nka nkire wo me fa me nko hye obia se de no credit ne ba metima pa mu aka e wo nyasa kwan mu na watie Hopeson che wo yere tena ase na wo no yere nkasa wo ye ni business onye ni business kwan bia etene so decent way onye ni business decent way na wo hunu se me ade na me ye no se bi so me fuma ni ntumi kunu ade bia me kunu epe na enye saa no mana wo yere ye no ene wo hu se ene omayi wo na asa twede omayi na asa twede ompo woto wo no ache o yire timi ko hye boko skin tight leggings no na beja social media no wo so no to na konye gospel musician kwa nkan fo obi ahu MP bay ana why na epe MP na yira bay yes anu ma no why na epe MP na yire aba social media abay yes anu ma no ye be kas ene na yire na ma ha o ene na yire na ma sa na okro nyanya di bre no kra ye nyantua o kan Ghana fo sikam too much no na de oyere eye no na ne ubenya MP no edia ene awurade Yesu am say every week bi aye no obetu kwan every week bi aye beba be kasa te Ghana fo because atam de ya to am awie o 4 years da wanim o 4 years da wanim nti wey Hopeson memo abamu but de make actually say wo no yere enkasa na sa social media nioma na wo yere ba no be sresre nipa na bokoset kakra na wo ba walefo
wo dress yakoba bia na ka wo program kra na wo ye no kra na ka wo wapam ontoma kama ko hye sa asking tight na wo de na mase wo so to sister wona ne wama okunu amanfo anya no de ka kirew because say a Gifty Adwenepahene say wona baby na be bi se wo pa odi se wo se wo pe because wanga sa na ado ho eko say wona baby na be bi se wo pa be man di se wo se wo pe because wona wo de ho o present wo e da ma amanfo wona wo present wo da ma mema bato from Mrs. Abusia adiasa yebeye ni awelaska kra ni asora kwa adwuma na nyame ya adomo a echina beta adwenepahene nka to we de open match I dabre Mr. Hopeson na the hottest video na ngasa na beba ti ye bompa ye se wetimi achina yeda na tena ase nyesa pa dia we ayi do mayi no ye o mayi wadi no eye o yiri ntia me catch you straight forward Mr. Hopeson o yiri nti na o mayi wadi enye bibia ntia ti me de makama asem ato fa kwa adwendwim minim sa wosuru no wonim sa ne o ma bia o yiri aye o media no so no enu nti ne ya bo wato de da na se wa bro ni issue no ba and they well see defend ye e ma na ado no eno so MPP fo no bi mo etena ase prane fa ho because almost o person good party na nim ase person wo say party no ti me de manu asi nyame adoma e beto aso oba so a me kanfo tap send e the amount tap edwuma die ku a person send this free amount no de ko Ghana tap e na me kanfo e the amount o first time na we use app na o promo code abehia e Adwenepahene no why the no abogun simple obenya discount me kanfo divine organic skincare product eso the amount divine eso bo adwuma skin color na be na kama divine pills eso the wo ho be ma stretch mask nyina eyiye free ho kama na me kanfo healthy so the amount healthy so be ma trimi anyini kama ba bia o trimi tutu nyina no oba repair the amount nyame hira won to nkwanem se de be ya dan de bia ba osubenya akoma pa abeti Adwenepahene kasa kira banyansafo yo media no so ti nim dia ekoso Hopeson abregu Hopeson Adwenepahene wa bregu o party mpo any opposition ene ye osi o omo aban no mpo on de ye o omo aban no on de ye o till next time could you politics achia think twice yese panyin dwale wia na nso asa good night peace out.